Sonko from De3 3retwa Guo is the Premtobre president for the Brothers and Sisters Association. Yankoshen sama De3 3retwa Guo Adom socials no dozana yebezinkana eyaze oye geography students are okay NUST a ohwe ne nkwa wo kala kunhyimu no ihuni ya hwe zokodo na boy ni unit so boy ni neighbor oni na go duani o ba ni yeyi na atu no duani ba na atu no wala o sorry na boy ni unit so boy ni neighbor oni na go duani o ba ni yeyi na atu no duani ba na atu no CCTV camera or captures or see no enyen yare husemi papa minje wajinche father min semi or kodo no bal one out no or say to the bia or say also to the bia butu na warankasa hwe ye papa nanso no onye kele simple na esan ebebe san nti no hu de wiaze ye we wiaze ye papa nti no bal one out na oze the margin che oze be amaye 112 no say goodness gracious na oze emoji a we bu na no ne nenwu nyinara za toto ho chede zo huni no why shocked die papa pantino ama yo 112 neza ozebenye no Gloria Asafo na no so oriche de mercy lord ntino osnyakopona ne yemie ombra ntino ehwe emoji so du honum na da asam no oya homti ye papa ma yensa na yenko abato ohunu mu oye abato wa Ghana fo kokoto abade ezike yi omampanyin wo krom hade no yeto abani wie no na yeretwende electoral commission baba na ozinyimpa wezi nkunyim no ababotu gwa na so no oye Dr. Bawumia a oda MPP amanyoku no enyim no ba out obefre press na oma John Dramani Mahama itirunkwa ma yenkohwe za okodo ohonu so. Gentlemen of the media, following yesterday's presidential and parliamentary elections, Ghanaians at home and abroad have been sitting on tenterhooks awaiting the outcome of the election. Let me say that the data from our own internal collation of the election results indicate that former President, His Excellency John Dramani Mahama, has won the presidential election decisively. The NDC has also won the parliamentary election, even though we await final collation for a number of seats. However, I believe ultimately that these will not change. No, Dr. Bawumia and I nenka honum no mamenje wadwenhwe mfa da mansemi okodo no say Jeremy abedu no say say yehwe Ghana abakosam pa there in less than 24 hours obi botum ebegina honum na waja tum de wezi nkugu wo abatumze ohun da mazi bida nti no hu de 24 hours na wo kada ontum mbado no no more kan de it is possible nti no asam no ozimoji se bi na gu ho achade asam ne ye na siru ye tili xx o say tum da papa no oya matured man adwunu mu eboyi papa nti no o kache no onko na onsa no mbra back ebiom stronger sami jemfi ensonye no so ochem de oye nsama Bawumia ba be kan ni nyinaro no ohu de oye statesmanship za obede na ezi no chede oyo mamba ye papa nti no oze respect pa oze man ma yemfiri ho no me na ye de hwara ye gina election ho nsamsam no oye electoral commissioner Jen Mensa nso oze botu gwade mpo no aba no no kankane no oye no kwari you John Dramani Mahama na onya aba no ekesi me yenteza no nso okay. In the light of the above, ladies and gentlemen,
I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare His Excellency John Dramani Mahama as the winner of the 2024 presidential election and the president-elect of the Republic of Ghana with a total percentage of 56.55%. Congratulations, sir. It is finished. Thank you very much. Oye James Mensa nso enyen ma meje wadwen chere mfaza ozebebo to guano ho. Adin yere joy no say oye simple tie simple and short na oye nyame na waye nti waye nsa dey there exactly pepepe na ozo to honom kwachi Kennedy nso osede Ghana akasa nti no hwe abato no nsunsondo na ohudo oye Ghana na wakasa nti kwachi Kennedy nso na oze da margin cheye oze be Prince Elijah Franklin no say orema John Dramani Mahama itinkwa na oye proud papa na yakopon mbo no so na za orba be ye biara wo na 4 years old na nyimi no ontum na onye baby ma yedu no ma here nkoji hen video of the day. I say that if the FPP is win, the NDC is win. You don't do work, you don't chop. Anya juma undidi. Ina di ba kuna. Anya juma undidi. Employ me na ngilewa. Ya no no kwari. Dey ti am ni bo ti mama ama ne say. O ma ashawola ne bo onye fokra. Because ya bre. Ashawo ni bo na dey. Ya fe. Ashawo fo ni nuwa eniwo. Mama beto. Ashawo fo na ma replicate na swat say. Ah na. If you mama nye no nye bi my wife. Oh yeah, ma ashawo bo ni bra 5C. I did my 4 rounds. Inti no aha na mizi De3 3retwa Guo no mizi besi efia man kwa tama close nsam nke no boso